Himut baka Barcelona kan Syahram se wat mut kan langkumta ngi pedang sengabai pi sajisen syakane ke channel ka jengkerpat ya ki paralok ki bempat depan subscribe ladap sultanan iki video ki bapan mit hakane ke channel sengaba banyon yo tu subscribe button haden baka Real Madrid kala syak disqualify lane kalan tiai jungka kala kutno haka Copa del Rey tang haka raw 16 haka klub kaba yalak kai haka second division te kumta don kifan jungka Real Madrid ki kemit lenti baka Barcelona makaro kan dok nak bandrung syaka quarter final batkan syak disqualify nakan ke Copa del Rey haoj haka cingelak kai hite amla ban batai lepa mano ban job bat mano ban Syahram handrai ke result ka bami bat ka bangi tim mentah ke Barcelona kamlong kumba ki kemit lenti handrai ka leok bandrung syaka quarter final sajisen biang hakan ke Copa del Rey jong mentah usnam haka ba kalala ban pelim ya ke klub racing nda arla not goal hakane ke jing yelek kai sakawero mano bantip yo le se baka Barcelona kan sayok ban rak biang ya kan ke Copa del Rey sementa usnam namar ha usnam ubalala kata ha usnam arajar arbusan dai hi ke klub Barcelona kabalyo ban rak ya ke trofi jong kan ke turnamen hadin bakalala ban pelim ya ke klub Real Madrid ha bapai bat bai syakane ke jing yelek kai ke klub Barcelona kalayok ban penki jar nengkong dai hake minit ka bahan rup lingba Ferran Torres bat aswa ban kuno ka jingilek kai kata hake minit ka bakandai plus handru sajisen biang ka Barcelona kalayok ban penki ya kajar lingba Lamine Yamal ka bala penlong ya ka bakan penlem ya ka klub racing hakane ka jingilek kai da ar la ka wekol bat yo rong sendon syaka quarter final hakane ka Copa del Rey jong mentau senam arajar arpe wanru kublai shiboni peki barok ki paralong ki bacus ngotenat ban sengap bat penpej yaki video sahakane ke channel ngin sekendok pat bat pi hakawe ke video kublai shibon